بال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم مسيبة جلبة ndara ɓeɗo télévision meɗen Jama TV, min salmini on ko kala ka oɗon wonde, min toranike on jam e kisiye ka jawli e ka ɓengureji. ɓawo ɗum hiɗen seedo ala reweteɗo sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala. den seedo ala reweteɗo sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala, kanko tun handi e dewal ngal: wa abudullaha wala tusriku bihi shay'a. rewe Allah, laɓɓina noon mo dewal ngal, wota o rewdu Allah hay e hunde. ko ɗum ɗo woni ko Allah subhanahu wa ta'ala ɗaɓɓi e banu adama on. ko waɗi si a rewdi Allah e goɗɗum gotum, o accidete o ko rewduɗamo e mum kon. ko ɓen ɗon Allah subhanahu wa ta'ala inni ñande janngo: fa ja'alnahu haba'an mansura. neɗɗo ngari a janngo himo juuluno, himo itti sadaka mo waɗuno moƴƴereji, kono ɓay tun o laɓɓinanano Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dandiniki e ɗum ɗon. o walloye ɗum ɗo ñande janngo o fuɗɗo weltade Allah subhanahu wa ta'ala, waɗa ɗum nduggu saka ngu ruyine naɓe. ay fi honno o laɓɓinanano Allah dewal ngal. Allah kan kala ko bakkodirɗamo e muɗum o akkidata ko bakkodirɗamo kum. ay walillahi l asmaul husna fad'uhu biha. ko Allah subhanahu wa ta'ala wodani inɗe moƴƴe, torore Allah subhanahu wa ta'ala. ay ya Allah, ya rabbi, ya arhamanu, ya wasiu, ya muni'imu. Allah no mari inɗe ɗe o tororte. torore Allah subhanahu wa ta'ala ɗen inde sa tororke Allah subhanahu wa ta'ala no hana torrodede tum la sakka bil mawti o jaabinayi. sabu kanko Allah subhanahu wa ta'ala ni ud'uni ustajabu lakum. torelan si on torkelan tum min Allah subhanahu wa ta'ala mi jaabinayi. toragol ngol noon condition ko honnum ko laɓɓinalngol Allah subhanahu wa ta'ala dewal ngal. tara neɗɗo on kala ko waɗirta ko sabu Allah woni ko waɗiri, o waɗira fi ko Allah subhanahu wa ta'ala farlimo tawa imo hooli Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala jaɓa golle makko ɗe. ɗum nan hiɗen seedo ala reteɗo sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala. hiɗen seedo oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, yo Allah ɓeydu yurmede e makko, o hisinamo e kala jokkuɗo ko nelaɗo jokki kon ha dargal daro. ay oɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala nelimo ala kulli haalin nelaɗo ko jokketeɗo, ko nelaɗo woni référence meɗen, ko nelaɗo hana jokkede. en tant que julɗo fof julɗo, hay goto ala mo ƴetta référence e muɗum si wona nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. ka wallu diina do, ka diina l'islam o woyn. minen ceernoɓe men koni rewirte Allah, karamo kan koni rewirte Allah, ko ni men tawri babiraɓe amen no rewira Allah o woy. ko ni nelaɗo rewiri Allah, min kadi ko ni mi rewirta Allah. ay haray neɗɗo on o hisi. sabuna ko mbo woni hisuɗo, ko on mo Allah e nelaɗo wela golle muɗum. nelaɗo makin Allah ko Allah subhanahu wa ta'ala wi honum, o inni: wa in tuhibbuna Allah fattabi'uni. Allah subhanahu wa ta'ala inni si ɗon andi ɗum hiɗon yiɗi lammin Allah, hiɗon yiɗi lammin Allah, haray jokke nelaɗo on. ay nokgo wi honum: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. nelaɗo woni référence mon non, ko noon ñendirga ko on ɗon wani ko hana jokkede. ay
nokku go nelaɗo maki o nun man amila amalan laysa fihi amruna fa huwa raddun kala golluɗo gollal tawi min Muhammadu mi gollali ngal gollal ɗo mi jamirali yo ngal golle ɗum ɗon ko jonitoyte ɗum ñande joom muɗum ñande janggo mana haray Allah subhanahu wa ta'ala jaɓoyta eyi Allah subhanahu wa ta'ala jaɓoyta kono oɗo nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko Allah nelimo nelirimo dina gonga fi en jokkumo anden ko honno waweten gollirde kaɗo dina meɗen hisen eyi ko adi neɗɗo si tawi woni a golli tun a andali honno gollirda Allah subhanahu wa ta'ala jaɓata ko ma noon neɗɗo anda ko honno nelaɗo golliri o gollira o ñentina nelaɗo ko kamɗum woni dina ɗaɓɓa kan dina malaka kam ñentingol nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na anno fadiraɗa noon rewirta Allah de kono nelaɗo Allah on addiri dina kanno no nelaɗo Allah o rewiri Allah noon ko noon rewirta Allah siko ya hiso eyi si on andi no gonode Allah subhanahu wa ta'ala ni neɗɗo on hiɓe rewa Allah e hoole belaye wonki maɓɓe kin eyi Allah subhanahu wa ta'ala innera wona Allah wonɗa rewde an ko wonkima ki woni reweteɗo ma ittabaw hawa o eyi an a jokki beleyɗe wonkima ki eyi mais kuya haysi hun ɗum ɗo weeli wonkima kin kono tawi hawrali e belaye nelaɗo on hawrali e belaye Allah subhanahu wa ta'ala ya andu haray ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ƴettata ko ya accu ko welata wonki makin jokka ko welata nelaɗo Muhammad ko nelaɗo e Muhammad woni ko addi ko ama yantigo anil hawa in hiya illa wahayun yuha nelaɗo wolal fi mo faala wolude tum o wowlal sina ko wahayna e makko eyi ɗum noon hiɗen duwano oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yo Allah ɓeydu yurmede e makko yo Allah hisimmo kanko e ɓengureji makko e sahaba e makko e kala jokkuɗo ko nelaɗo jokki on ha ñande dargal dari hiɗen mawlo Allah subhanahu wa ta'ala e bone wonkiji meɗen inna nafsa la ammaratum bisu'i wonki ko gaja jommum ɗum la sakka bil mawti wonki ko aduna ɗo ko welatake ko weeli foti ayi khaduma al khaidina ay jumpude wondugol e jumpoɓe weeli foti ay ko waɗi noon eɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala no wi aduna ɗo ko kaso julɗo aduna ɗo ko kaso par ce que aduna ɗo ko sanction woni saabu meɗen addugal en aduna nde kanko Allah subhanahu wa ta'ala o taguno baba adama o ini ya adama uskun anta wa zawjaka fil janna fakula minha haysu si'tuma wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna min az-zalimina kanko Allah subhanahu wa ta'ala nde tagi baba adama o nadima ka aljanna eyi o wi ka aljanna ɗo ñaameɗo kala ko faala ɗon eyi e yaajede e newede o wi kono ngal ɗo leggal wotan ɓattongal leggal gotal ɗo ngal ɗo wotan ɓattongal ngal ɗo en harmina e moɗon e nde ɓawa banko baba adama ɓe ñaami leggal ngal Allah subhanahu wa ta'ala inni ukhruzu minha ay de tawde ko sheytane soyin sinimo ɓe ñaami leggal ngal o wi ukhruzu minha yalte ka aljanna ga hande kadi mi sanctioni on hoote aduna ihbitu minha cippe ka aduna hari ka aljanna toon ko ɓe nemina toon kala ko ɓe faala ɓe ñaama ɓe gollata ay ɓayno nde kadi ɓe ñaami leggal Allah subhanahu wa ta'ala cippe hande kadi si o ñaamay kala ko waɗa toon so on heɓa kala ko waɗa toon e beele hande kadi ko yon gollu o aljanna ɗo hande kadi so on artay ɗo e makko naton ɗo on tampay hande kadi on yangantomo hande kadi condition hino woodi ayi joni noon kanko cippinaɗen ko aduna ɗo ayi joni noon dare ɗo neɗɗo on baba adama e hoore Allah subhanahu wa ta'ala jiɗe mo kon fof tawde kanko woni abul basari kanko ada tagede hoore leydi ndi e hoore ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗimo kon fawde mo annabajo sabu konngol gotol pettingol yeddi Allah subhanahu wa ta'ala sanctioni mo ay en yo cippo ka leydi ɗo joni noon min e an ñallal ngal ko laabijel yeddeten Allah subhanahu wa ta'ala lewru ndun ko laabijel yeddeten Allah subhanahu wa ta'ala hitande den ko laabijel yeddeten Allah subhanahu wa ta'ala eyi kono toujours mam de tawde kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko yurmeteɗo andi o wi annababane joni cippe fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a huda fala khawfun alayhim joni cippe mi sanctioni o meme o aljanna ɗo hande kadi argol ɗo natira ɗo wonata facile par ce que condition ode on golla jaɓgol dina kan honnum jokkugol yamiroji Allah subhanahu wa ta'ala woɗɗito haɗaje makko ɗen ko ɗum ɗo woni dewal ko ɗum woni jaɓgol Allah jaɓa nelaɗo Allah ayi
joni noon o addi alqur'ana e oɗo sunna o tindini en no dina ka rewirte ala kulli haalin so tawni neɗɗo o hawta e oɗo aljanna hande oɗo heɓa e moƴƴere nde ñande janggo ko ma o haɗi to ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗima kon eyi bon so hay so wi aduna ɗo ko kaso andi ko sanction bon hande kadi hunde nden ɗo hata hinde weluma weeli foti no wela banu adama mais joni noon Allah subhanahu wa ta'ala inni ene asabtu anna khalaqnakum abasa Allah subhanahu wa ta'ala inni ene hiɗo sikkude komi taggiro minen ɓiɗon aduna ko weeli foti cakani 24 heures sur 24 weeli foti ko ɗum ɗo sikkude ko ɗum mi addiri on aduna la wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni en addiraka aduna ɗo si wona dewal honnum hosobo honnum addiraɗen aduna ɗo ko aljanna mo nene men e baba men jaltinaɗo e muɗum on ko yen ar hande kadi condition ji nodi rewete nga hette gon aljanna hande kadi ay condition non ko ko dewal ngal non labbina ngol Allah subhanahu wa ta'ala joni non baba adama nene hawa iblis ko be do de woni ko yaltindina ka aljanna ay Allah subhanahu wa ta'ala hudi iblisa non hande kadi non ba woni ko sabu baba adama woni ko yaltinira ka aljanna o honno hon o wi Allah subhanahu wa ta'ala o wi mi torke mo wota waran unzurni ila yawmi yub'asuna wota waran ha nyande ummital ko dum wadi seytane hay walibe ha qaburu be sin be wayama qaburu ara e sinabe ay itti sikki wurbe be ay Allah subhanahu wa ta'ala wi way seytane non wondiro winni wallahi la aqda anna lahum siratakal mustaqima wala tajidanna aksarahum sakirina iblis aw dari o wondi don o wi Allah mi wondiri jatimakim baytun ko sabu be bibbe adama ko sabu ko yaltindiradan ka aljanna mi jodante be lawol kala ko mojjere heboto don harabe hebata ko dum wadi seytane ko dum do sorite wonkiji meden ko seytane ko cudanta neddo fo ko weli foti ko dum don tum Allah subhanahu wa ta'ala enni ey ya ibnu adam ittakhudhu shaytana aduwa fa innahu aduwwun lakum jokite seytane gaño andite seytane ko gaño modon ay wala yaftitannakum kama fitnakum abakum wota seytane fitinir on wonno fitinirno baba man ka aljanna non won sabu yaten ko mo aljanna ay se seytane cudanima do fitinima adna do jokkinima wonki makim weli foti ha a fado yi mojjere den jango ha fodjo yi aljanna portale pale aljanna on ko adna do o gollante neddo nga wata wonde ha hewto ya la kara innaada gollude fi hebugol aljanna la si a gollanali aljanna on ha mayde den jetti memudum haray lanni haray dambugal ngal ferrama ko woni jojjudo ko gollande ko woni baaw mayde den kom baawde neddo maayi hande kadi ko joddi o habbi ay so woni ya neddo maayi o gollanali aljanna o wata gollande aljanna hande kadi ay ko dum ani jogite seytane gaño andon seytane ko gaño modon non odon nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wa ta'ala nelmo ko jokketeɗo wo'itoɗen immorde e pewjoji seytane wakkiloɗen haɓadugel ɗe ɗiɗo wonkiji meɗen si tawi woni wonkikin ko welataki kon wona ko welata Allah subhanahu wa ta'ala ɓay ko ɓuuri hewde ko noon ko ɓuuri hewde kon ko noon ay ko ɗum noon waɗi holli neɗɗon ko aduna ɗo neɗɗon aynata comme an ko an andi fi hoore makko ko falaɗa kon waɗata la ɗum nakkol ngol julɗo noon siga jamanu hande ko fewndi innugol en tant que majeur min hande kadi hay goto anda fiyan hay nena e baba anda ko waɗata ko min andi fi hoore ko la dina kan wiyama ɗum dey dina kan no wi'i julɗo on kala ko puusuma e yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗon woni seytane maɗa ndaare Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴere makko nden si a waɗi moƴƴere hun gotum a windente jeenayi wona moƴƴere makko wona sappo si a waɗi bone hun gotum ko bone hun kon tum windete kanko Allah subhanahu wa ta'ala no duubilanma moƴƴereji ɗin no mo wawno ka duubilande noon boneji ɗin ay mawno duubilirde noon boneji ɗin ay kono e moƴƴere makko nden sa waɗi moƴƴere hun gotum windaneɗa jeena sa waɗi bone hun gotum windaneɗa sappo neɗɗo on a wawata innude an koko faalaɗa kon waɗata ko diina ma kan yamirma kon kala ko tawi diina ma kan wiya ya hattuɗo waray ko yaɗo ko ɗo so inni kaso julɗo mi wadde ɗo pijugo ɗen hara no newanima a moƴen hino no woodi kala ko wiyeteɗo wona koko yaate Allah yedde hiɗa wawi waɗude hande kala mo debbo mo faalaɗa a nodday kala ko faalaɗa a waɗay par ce que moye ɗa mari capacité muɗum kono daroɗa dara wiya ene de
Allah subhanahu wa ta'ala no yeso am enedi Allah subhanahu wa ta'ala no haɗimi ɗum ɗo haɗitira sabu kullal Allah subhanahu wa ta'ala ay haray a haɓidi e wonki makin ko welata Allah subhanahu wa ta'ala kon no en tori Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala waw en haɓudugal e wonkiji meɗen tawni ko welata ko wona ko welata Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi man yahdillahu fa huwa al muhtadi kala mo Allah fewni ko on woni fewɗo ay mo Allah subhanahu wa ta'ala majjini wonon kadi heɓata ko fewnowomo ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en yo Allah arsuku en yiwgol gonga jokka gonga on yo Allah andin en ko honnum woni fenande arsika en wo'itagol fenande nam joni eɗen andi annabaɓe hino ɗuuɗi no wirɗen noon won annabaɓe yayɓe guluuje e temeɗɗe hino woodi annabaɓe ɓe andaɗata ko usul azmi jeyaɓe jomiraɓe pellitar ɓe Allah subhanahu wa ta'ala ƴettani garanti ila sakka ɓe naata e alijanna si a ƴetti wona Moussa alayhi salam a ƴetti Isa a ƴetti annabi Ibrahim a ƴetti Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam a ndaari ɓeɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala foddi ɓe kon wona annabi Ibrahima Allah subhanahu wa ta'ala ni ittakhidhu Ibrahima kalila annabi Ibrahima ƴettimo jaatigo woni partenaire amin Allah subhanahu wa ta'ala sikola ɗum ko sama kala noon wona sama kala noon ndaare hannde wona Makka ɗo kono ayde ko annabi Ibrahima wona e ñentinede ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala inni an Ibrahima immintinte ñande janngo hara an tun ka a mofte annabi Ibrahima ko ɓay o jaɓi Allah ko sabu jaɓugol makko diina kam ko ɗum waɗi julɗo si a weldi e Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah subhanahu wa ta'ala fawtantoma alhaaliji maɗi kala noon mo Allah subhanahu wa ta'ala fawtani alhaali muɗum aray lanni a soñjoto koy a tampay ko waɗi annabaɓe fof alamo soñjaki ay alamo soñjaki diina kan ko ma heɓa soñja e muɗum ay no wiru noon e natugol aljanna ɗe sikkude ko ni tun ɗum wawi tun juure sukkar natugol aljanna ɗe tun hara soñjaki la a tampay no wirno noon no Allah subhanahu wa ta'ala wi noon yalti hannde kadi aljanna on ɗo so arana hannde kadi so nattay ɗo hannde kadi on gollanaymo yangoɗon tampon si heɓon aljanna hannde kadi hooro itton zakka waɗon moƴƴereji ɗin fof yiyon ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala yeddete enede ɗum ɗo hila hannde komi woni ɗo komi kecco komi faala ko ɗum mi waɗata kono enede simi yahi ɗo ko bakkatu mi heɓata ɗo saloɗa yahude ɓaydande ko bakkatu wonɗa ɗo bon ɗum noon fof ko jarrabuyeji ɗi andanda hoore ma way on waɗi ɗo e julɓe goye ɓe andanda hoore ma suma yaari ɗo haccata maɓɓe ala ɗum ɓe hoorata ko ɓe julɓe le ka wagutu noddinta ɗo hacce maɓɓe ala joɗugol ko ɓe julɓe le ka inna salata la kabiratun illa alal khasiina ye so a wi ɗo juulen ɗum hino satta e woɓɓe goo hino tedda e woɓɓe goo ɗum hino mawni sa ini ɗo juulugol na sa ƴetti aduna on fof a rondiɓe ay kono Allah subhanahu wa ta'ala illa alal khasina sina hoore dow yankini ɓen amma jawɓe julde ɓen kañum si wakkutu yowtiɗo ɓe juulali hay haray kamɓe kadi ɗo ɓe juulude haray ɓe wawi tawni hiɓe ronda aduna fof tel manque ko ɓe empesi kon ay dewal ngal ko noon ay ko noon ɓe dari ɗo kanko annabi Ibrahima teɗemake fi makko mawni ko hiɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala nokgo wi hay Muhammad o wi ittabi'u dina abika Ibrahima jokku dina mbamma kan annabi Ibrahima fi honnu sabu Allah subhanahu wa ta'ala annabi Ibrahima o laɓɓinan Allah dina kam ne yoytirɗen nane noon neɗɗo si a rewi Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓinal dina kan tun aray Allah subhanahu wa ta'ala jaɓata ko ɓay annabi Ibrahima o laɓɓinani Allah dina kan ko ɗum waɗi so heɓi nde moƴƴere nde heɓi ñentinede yawgol Makka ñentinede oɗo julde donkim ɗum ɗo fof ko annabi Ibrahima wona e ñentinede ay ɗum waɗi kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi iz qala li abih ay ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru ay wala yukhni anka shay'a ɗen andi annabi Ibrahim ko bam makko wonno lamɗo heferaɓe ɓen fopp bam makko lesayno sanamu jonnamo yo yaw o yeeyoya nde tawde Allah subhanahu wa ta'ala no yamiri neɗɗo fof neɗɗo ala kulli haali nene ma e baba ma waywa dow wayde ko ya ɗofta ɓe ay ibudullaha
wa bil walidaini ihsana rewe Allah moƴƴoɗon e nene e baba si a rewi Allah ƴaggani nene e baba Allah subhanahu wa taala jaɓata dewal ma ngal ɗum noon nene ma e baba ma wawi wogoy haysi tawi woni kamɓe koɓe bomɓe haysi tawi woni koɓe bomɓe an si Allah moƴƴini fi maɗa mo anduno nene ma e baba ma ko bomɓe so moƴƴini fi maɗa huwa yukhrijul mayti min al-hayy wa tukhrijul mayti min al-hayy Allah no yaltina ko wuuri e ko maayi mo yaltina kadi ko maayi e ko wuuri ay a heɓata gandal ma heɓa jawdi ha ronka wonde ley ko yiɗe bamma ko ya ɗatimɓe wakfidu lahuma zanahu zulli wala taqul lahuma uffin ay wota wikko nene ma e bamma ko moƴƴeteɓe muɗum haysi kamɓe nen ɓe fewa annabi ibrahima o feewi kanko himo andi pelliti yeygol sanama ko hunde harmude ko tikkine ɗum Allah subhanahu wa taala kono ɓay ko be makko nelimo o susata innude ba makko mi yata ko baba nelilanko o ƴetta sanamuji ɗin o yaha so hewte kamar so wiya ko hombo sodata ko nafata ko hombo sodata ko nafata ɗum sa yeyiri noon ko hombo sodata ɓe daramo ha ɓe sodata ɓe ko nafata o artira o ina baba hey jeeyi yami ronki marsali nani hino ɗo kankadi himo décide o yeydata ba makko kono noon o yahata o yeeya o waɗitata ko ba makko e yeeyugol ko harmi kon ayi o artira o joƴƴina ɗon bon yeey ɗon ha o wi ene baba lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yukhni anka saya ene baba an ko honnu rewanta konko nanata yi'ata nafatama hay hunde ɗi sanamuji ɗi lesu ɗon joƴƴini ɗo ko honnu rewanton ɗi so noddiɗi ɗi nanata ɗi jiyata ɗi nafata on hay hunde hay inno ɗon yaw addana lankunɗa ɗi wata deppela haade yaha adduya ko honnu rewanton ɗi bon tellement que hakkunde ɓiɗɗo on e baba on o wirma baba makko fa lam yaltinde baba makko e ndeɗo majjere o wi hon o wi qad jaani min al ilmi ma lam yaatika fattabi'ini ahadika siratan sawiya baba hey min Allah moƴƴiki an Allah okkorilan gandal faamu gandal l'islamu hey baba ari jokkala mi fewne e laawol fewugol ngol Allahu akbar ngol ko ngol ɗo tum sikki tum wona annabi ibrahima ngol buyi hande sosata wolude ngol iɗen andi hande no woodi piiji buyɗi andan awara maɗa wona ka men e ko waytata nokkele buyiɓe hino wakkili rewgol Allah kan fami kono ko wiyete sunna ɓe memata misqala zarratin fami mais e pourtant le diina kan kanka tun ko wawata yaade ɓawa sunna ñentingol Allah subhanahu wa ta'ala ay alqur'ana e sunna node nokkele buy hande sa ni wonani Allah rewirte ko ni e ni e ni a wiya sanjay ko ni Allah rewirta ɓeytama an a jangi ay ko ni endete ko ɗum waɗa so ɓeyni non diina kam wona hay goto ƴettete diina koye nelaɗo Amadou sallallah sallam ƴettete mais Allah subhanahu wa taala no wawi moƴƴade e ɓiɗɗon andanam ɓiɗɗon ko andenali babajo ay bon kono ta ndaaro fi ko ɓiɗɗo ma o ronkamo ɗoftade hoore diina Allah kam ay par ce que siko jawdi joni ɓiɗɗo ma on heɓoy joni yeey joni heeɓi tawi an ha hande a meeɗa heɓude hay 100 000 francs ɓiɗɗo ma woni ɗo hande patron he so wi ɗo baba makko e ñallu darade ɓe ñallay darade ay mais si tawi ni ɓiɗɗo o faami diina o wi baba ko ni Allah rewirte aram tindina no Allah rewirte hison mais ko fiyon ɗum hayta ɗon kan yeeɓe wonete ni awan a jangi a heeɓi gandal a ɓuuri bamma no goɗɗo heɓirta jawdi ɓuura bamum noon ko ɗon kadi goɗɗo heɓirta gandal ɓuura bamum ay ko ɗo toujours an ɓiɗɗon ko ya noddu faade udu ila rabbika bil hikmati hasana wona ya ƴaggudey noddir faade e diina kan wondude e faamu wondude e gandal noddirama tawi woni an Allah faaminima diina kan baba ma faamali gorol ma ngol faamali kawtal ma ngal faamali ko ya noddu faade e hoore needi wondude e respect par ce que ne wodi ɗo ɓe andan awre ma janggay ɓe ha gayna andal qur'ana anda sunna si ɓe hewtiti andan awre maɗa ko bewgol ƴagga famintina kañum la wona noon dey ko ya cippita hay Allah subhanahu wa ta'ala hay nela ɗon o wi walaw kunta fazzan khalizal qalbi lan faddu min hawlika ala cippitino ɗo ha hewti nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kono ɓurɗa nela ɗon si a jangi ko yano neɗɗo cippitiɗo ɗoftiɗo si a noddiniɓe e dina kan hay tawani ɓe sonki walla ɓe yennima walla ɓe piima an toujours ko ya waɗu doy ay anda wona an fewnata komo Allah subhanahu wa ta'ala fewno ko on fewata ay
o wi baba jokkam mi fewne faade lawol fewngol ngol ya abati ko anni bengan la ta'budu shaytana wata rew seytane ay inna shaytan anduna seytane dey kana o laatike lirrahmani wonande jon yurmene nen o ɗoydal subhanahu wa ta'ala asiya ko woɗɗitiɗomo ko yedde wo Allah subhanahu wa ta'ala kono wata jokku seytane wata jokku seytane ay ya abati ko an yo bengan innino min dey ay a khaafu miɗo huli an yamassaka nde memete azabu lette min arrahmani immorde kanje yurmende ay fatakuna laatanoɗa le seytane wonande seytane waliyan giɗo ayi mana baba ar mi tindine lawol moƴƴere ko heɓotoɗon ar mi andini Allah subhanahu wa ta'ala mi yiɗa yo lette meme ñande janggo woni ya giɗo seytane sabu no seytane koni woni ɗaɓɓude ndade hakkude meɗen kawrede ɗo no wodi ɗo woɓɓe go ɓe andanɗa hoore maɗa faami sago ɓay tun kamɓe hara ɓe perdi aduna maɓɓe on hiɓe andi kamɓe kadi ko wiyete kon se fuuti hande kadi fus ɓe tan inaki e moƴƴere aduna fes kala mo ɓe yi sago maɓɓe andi kadi ko yo wawo no wayi noon si ɓe yi ɗo ka moƴƴere heɓoto hiɓe andi pelete ɗo sa continue ɗo fima ɓantoto fima yara yeeso ma hiɗa waɗa moƴƴere sa hiɓe wakkili argo décourage ma e muɗum fes par ce que fiyo num ɓayɓe andi kamɓe tum ɓe perdi hande kadi équilibre hande kadi fus ɓe tan inaki aduna maɓɓe ngay hunde ɓe yiɗata ɗimmo maɓɓe kañum kadi heɓo moƴƴere hande kadi mais seytane ɓay tun hande kadi no wirno himo andi kanko o perdi mo andi pelete ko jaaɗo yimɓe yiite kala ɓiɗɗo bab adama mo sago makko mo yi o perdinayi on ti ko ɗum woni golle makko ɗe ayi ɗum noon kanko annabi ibrahima wi bab makko jokkam mi yiɗa wona giɗo seytane ayi ayi ha memoye ñande janggo memoye lette musuɗe iɗen andi si yewtoyama dargal ñande janggo hino yiite ngen ñawara nden fokkedete ɗum seytane o ari iblisa o aro daro ko dambugal yiite o habbo aroɓe tawto emo o habbo fedde makko nde ɓay mo andi wona kanko ɗum belatti o mari fedde o heɓay tawto emo yeeyi ɓen si ɓe jolkoyama jolokoji ɓe ari ɓe fokkintinama ka yiite ɓe na iblisa a lorri men iblisa wiya num oyne wala talumuni lumu anfusakum ko hombe mo mi yahanno kasor muɗum minni are yedden Allah subhanahu wa ta'ala seytane wi namin oyna min ko tabalum an kum mi honki ɓay mi honki tabalum an kum arɗon taw ɗollam mi yahanani hay goto eyi ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala ni wo yimɓe gonɗimɓe Allah ɓen kamɓe siɓe rewi ka cakani waɗete ka foole fen woni haray hiɓe ɗurno si tawi woni ɓe ala wo lawol ngo ɓe rasi waɗon ɓe reway ɗon haray ɓe yecco ɓe doga heña ɓe feƴƴa mais nanoɓe seytane men hino honka tun no mo a pawle mum koye fof ara eyi ñalla ɗon waala ɗon bon ko seytane yahani ɓe la ɓeeɗa nanɓe kadi seytane hino honka ɓe sali yaade ko num wona wawgol wonki maɓɓe o kamɓe maîtrise wake ɓe haɓide wonkiji maɓɓe ɗin ka ɓay kamɓe kadi ɓe yawno yaade ma déjà ɓe tawi ala ko ɓe rewa lawol wo ala si wona ɗon kono ɓe rewi ɗon hiɓe yacco par ce que ko seytane woni honkude ɗon ko ɓe yiiɗa hay ɗum naata ka noppi ɓe hiiɗa e nande ɗum kono ɓay ala ko ɓe rati wona ɗon ɓe rewi ɗon hiɓe yacco ayi est ce que ɓeɗo ñande janggo seytane wiyaɓe ɓeɗo seytane felodiroya e ñande janggo seytane ne woɗa talumuni lumu anfusakum o taw felande fele hoore moɗon mi yahanano hay goto ka suudu muɗum ayi la eɗo koɗo so inni baba jokka mi yiɗana wondana seytane giɗo mi yiɗa jokka seytane wona giɗo seytane ayi o ini dare ko honum bam makko jaabimo mi wirde nane noon kala mo Allah fewni kon woni fewɗo ɗum ɗon no woodi hande buy no woodi nokkele buy hande sa hewti si a fuɗɗike yewtade fi l'islamu ay ahzatuhul izzata hiɓe townitinade mawnintino ko ɓoni darude kamɓe wona islamu on ɓe woni darde dey ko an wonɗo yewtude on ko an ɓe woni darude ay wonano hefera e makka ɓen wirno noon Muhammadu am ɓikkun heɓa kun yeeso amen ɗo hanki ko an arata haalana men ɗo komin anda ammo mo nenamen e bammum mara hay ko ñaama ɓikkun heɓa kun hanki yeeso amen ɗo ko ɗum ganduɗa ko min anda ko ɗum hefera e makka ɓen yeyten ɗo jaabino Muhammadu oyi
awa oɗo kadi ajara kan kadi ko ɗum o jaabiɗo ibrahima ɓiɗɗo makko o wi honnum o wi qala oyi arahibuna an alihati ene ibrahima ene a añu ɗi reweteɗi an ɗi sanamuji an ene ibrahima a tertata ko ɗi a añu ɗi o wi la illam tantahi la arjumannaka wahazurni maliya kamba noon ko haɗo arata haɗa kanko baba annabi ibrahima ajara ko kambanno ɓiɗɗo makko on ibrahima o wi ibrahima ɓay tun a wi a mara gaño sina ɗi sanamuji an sina ɗi reweteɗi an o ni wallahi o wondiri allah o wi si a tertaki ɗi o wi la arjumannaka mi rajjino potoma ko woni woni rajjimagol goɗɗo ko neɗɗo waɗɗo zina hara ko jombuɗo walla jombaɗo tububuye maɓɓe on si tawi woni ɓe laaɓay ko ɗum ɗo min joni innoɓe ɗo joni goɗɗo no wawi jatade goɗɗo ha gayna jombamo la sama kala ɗaynigol goɗɗo majjingol goɗɗo ɓuura ɗum ɗo sellata par ce que ala ko ɓe wawa rewde ha ɓe laaɓa sina hunde wotere pette ay mana ko adi ko so tawi aɗen taw ka jombuɓe ɗo jombaɗo si tawini ko jombuɗo walla jombaɗo ɓeɗo ko haray koye gayka ase ɓe ire ha heddo dane nden ɓe fiɗe ɗon kaaji ha ɓe maaya oɗo si o maayi ko julɗo laaɓuɗo pos o naato e aljanna o landitake bakka to a hunde par ce que ko tububuye waɗɗo zina on non siko jombuɗo walla siko jombaɗo ay amma ɓe wi siko célibataire jo jombuɗo mo jombaka mo jombali e mo jombaka siko ɓen ɗon koyeɓe tappe 80 ko lewru capanɗe jerati hara noon wona innugol dey ko masalaha faami patawol ko wiyete patawol kon e foɗande ko wiyete patawol kon ka koko tappirte tabale ka meɗon kon patawol hara noon kadi ko neɗɗo jooma doolejo kadi hara si o memiɗo en ku taw andoto way memi ke netti ko ɓe jombaka gorko on jomba jiwo on jombaka ɓe waɗi di bone hiɓe faala noon tubude laaɓa ɓe jombidira gorko o yon ko yo walline jonne suka tiiɗa doolejo o mema moɗon 80 ku ayi debbo on walo o memeɗen 80 ku ɓe yaltini e sare nden dumunde faami duuɓi hewɗi hara ɓe yiiti daali hande kadi noon so ɓe yiitidoyi dewgal hume hakkana ɓe ara ɓe laaɓi ko ɗum noon to woni solution o yimɓe so ɓe jatodiri ɓe wawa jombidirde ay bon joni noon tellement que annabi ibrahima ko kambannoɗo ɓiɗɗo makko o wiila arjana kam mi rajjanotama honno o fawadarino annabi ibrahima ko yo asumo o wi si annabi ibrahima tertaki sanamuji mum ɗi sanamuji makko ɗi o asa e ngey ko iramo ha heddo dane nden o fiɗamo kaaƴe ha o maaya kamba ko ha ɗo ari ay o wi waha journi maliya o wi sina oni hande noon hewteten ɗon ko ɓuurma moƴƴande o wi tert o wi potto bindi am fis mi yiɗama yiwde bindi am ay honum qala salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi ay innahu kana hafiya annabi ibrahima o wini gasi o wi ɓaytu mi andi a jaɓal ko mi wi kon o wi yo kisiye wone dow maɗa an baban miɗo saati insiranadema ka Allah subhanahu wa taala miɗo saati toranadema Allah ay sabu kanko Allah o laatike ko newiɗo hawnaka so mi torki Allah subhanahu wa taala o ittama e nde majjere ay woni ɗen andi annabi ibrahima do yawno ha o taƴƴi hande kadi bama ko naafe o fes hande kadi o wino o torantaka mo hande kadi ɗum ɗo holli honnum doganta ko julɗo ka o torano kefeero ay mana en andi ko wetti andi haqqe kawtal hino woodi joni julɗo musidɗo ma siko julɗo musidɗo ma an e musidɗo ma on kawtidi ko o julɗo an kadi ko a julɗo si o nawni ko farilla e hoorema obligatoire yawgol daramo ɗum ko farilla ko obligatoire na siɗa yiɗi dey meɗen haɓuno emo taƴnolan ɗo payko ganno pino payko makko meɗen ñalodirno ɗum ɗo himo wannolan ɗum ɗo ma miɗo nawnuno min o dara Allah min kadi mi daroytamo la na golle julɗo no julɗo musidɗo ma si o nawni ko farilla e hoorema obligatoire en tant que julɗo yawgol daramo ay si o maayi
ko farilla e hoore ma obligatoire ko ma yawgol wattinamo ɗowtamo ka berɗe ɗum ko farilla e hoore ma ko obligatoire si a waɗi ko farlima sa acci ko farlima en tant que julɗo e julɗo ayi si o maayi o ubbama ka kaburu makko o wattinama ko farilla e hoore ma toranagol mo Allah maghfir lahu warhamo yo Allah hinnamo yo Allah yaafamo ɗum ko farilla e hoore ma en tant que julɗo e julɗo si a waɗani ɗum julɗo musidɗo ma ko a waɗi ko farlima sa waɗali a acci ko farlima ko haqqe mo Allah waɗi hakkudeji moɗon sa waɗi ɗum ko haqqe ma ko a tottamo ɗum ko obligatoire ay tifa ay andi noon haqqe yaade ko ɓeyi kon sa jonnare mo ko aduna ɗo ɗum ñande janggo a jonnoto tawi on tigui ɗum ko haqqe ɗi Allah waɗi hakkudeji meɗen ko obligatoire Allah landotete haqqe on julɗo ɗimo ma si o nawni ko farilla e hoore ma ko daroygol mo si o maayi ko farilla e hoore ma ɗowtugol mo ko kaburu makko ha o suurde wattinamo si o wattinama ko farilla e hoore maɗa du'anagol mo amma noon siko keefeero on kawtiri haqqe kawtal ngal no ɗon ayi si o nawni ɗawa yaade daramo ɗawa yaade daramo bon si o maayi a wattenoytamo a torantako mo en tant que keefeero julɗo e keefeero a ɗowtatamo ko kaburu makko a wattinoytamo bon ɗum ɗo holli honnum ko wiyete affaire dina kon enen ɓeɗo julɓe hanaka hiɗen copier ɓeɗo heferaɓe hay e hunde faman tasabba bi qawmin fa huwa minhum sa ƴetti alhaali man fo anande ke ɓeɗo heferaɓe yando ñande janggo Allah subhanahu wa taala ko kilasama ɗon ko ɗum kilasataɓe ite woni an ko a julɗo alhaali ma on fof comportement ma on fop vision ma on fop ko no heferaɓe way non ankadi ko noon faalaɗa wawde koye ɓe wonda ƴedde référence ando Allah subhanahu wa taala ene hara jiyama e maɓɓe hara e jiyama e maɓɓe ko ɗum kanko annabi Ibrahima nde o yawno ha o tawi ba makko fewata hande kadi o wi o haramini toranagol mo hande kadi o wi o torantako mo hande kadi par ce que fi honnum sellanta julɗo wo julɗo ka o torano keefeero saliɗo Allah subhanahu wa ta'ala wa iz qala Ibrahim o wi anditu annabi Ibrahima ndo wiyano rabbi jomiyam iz alwaɗu hazal balanda ndi ɗo leydi ay leydi hondi Makka aminan holnidi ay wajnubuni wo'intinalam wa baniya ɓiɓɓe ɓen anna abudul asnama nde mi rewata sanamu iɗen andi kanko annabi Ibrahima nde Allah subhanahu wa taala wino yo ƴetti ɓiɗɗo makko Ismaila e sonna makko Hajar har Ismaila ko boobo o wi yo naɓɓe Makka ay waadi zi zar'in mana o naɓi mo Makka fewde ko naɓi ɓe Makka ɗon o acci ɓe ɗon o naɓi ɓe tun kadi o bogoyiɓe ka ladde ton o arti ay hari Makka hay fusi ala ɗon hay fusi sina leɗɗe yorɗe kaɗerde bowal melenwal hay hunde a wicci tawide wiya ɗo hay hunde ko andana hoore ma lekku ko ñamete hay e hunde ko ladde burure ayata e hunde Allah subhanahu wa taala wi Ibrahima ƴettu ɓengu ma ɓiɗɗo ma on naɓa toon nde tawde hari ka woni ɗon o lorrike o soñjike annabi Ibrahima ƴetti mo naɓi mo ɗon ko nun annabi Ibrahima landitaki min e an hande no gasa hay siko wahayu ari e hoore men ɗo joni sa wiyama ɗo joni he ƴettu ɓengu ma ɓiɓɓe ma ɓe naɓa ka ladde to hay koyeɓe toon arta ka saare ga accoyɓe toon Allah hino toon e pourtari harare Allah no tolle ka nde annabi Ibrahima wi uno nde Allah subhanahu wa taala no Ibrahima ƴetti ɓiɓɓe ma ɓen naɓa yo naɓɓe Makka har toon koɓe bakkata ine te on sa har wiyaka Makka ladde meele hay fusi ala toon annabi Ibrahima ƴetti ɓe nayime toon sonnajo on wi e addi men ɗo acci men ɗo min e hombo woni ga annabi Ibrahima ini an e Allah woni toon sikki Allah pelletti Allah holli harimo ɗon hande ka hande kon boni falaka yaade Makka kon boni ala ñentinde annabi Ibrahima hande hande holli wa nde ñande holli hari e jakale Allah hino ɗon ɗum holli hande sabu hande ko faalaɗo ko heɓude feere mo heɓa feere kono julɗo mo falaka yaade Makka ala ayi
nokkure regadama sa yeehi kala bakkat ko wonde Allah subhanahu wa ta'ala yafanta bakkato jimaɗin fof ay bon ɗum ɗo fof no tawa e piiji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi ƴetti annabi Ibrahima jaatigi par ce que neɗɗo fiyo ɗum a hooloto Allah si Allah subhanahu wa ta'ala waɗanama faale jimaɗi ay a jaɓay Allah subhanahu wa ta'ala si Allah subhanahu wa ta'ala jaɓe ay mais ñande be ñande hiɗen e hoore yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah subhanahu wa ta'ala faala ko en ɓannora ɗum bihi basira hiɗen faala yo Allah subhanahu wa ta'ala wallu en ndaare moƴƴiɓe feƴƴiɓe noɓe ko ha Allah subhanahu wa ta'ala fodi e moƴƴereji ɗin konte honte ɓe rewi ha Allah subhanahu wa ta'ala fodi ɓe koɓe fodi ɓe kon oɗo ɓe nesi koye natugol aljanna on newtani tum asibtum an tadkhulul jannata ay walam yaatikum masalul ladina khalaw min qablikum masatum al ba'sa'i wad dharra'i ay hatta yaqulu mata nasrullahi on sikko on naata e aljanna hara ko juuri e sukkartum hara memalen ko memono aram feƴƴeɓen memino ɓe sattede memino ɓe heege ɓe tampino ha ɓe wi e nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o weela o heega ha ɓe ƴetti kaaje ɓe haɓɓi karede maɓɓe fiye ɓe wawa darade kaaje nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɓurɗo moƴƴude tagore nden fof o ƴetti kaaje o haɓɓiti fiye wawa darade tel manque ko heega kon nelaɗo wona no balɗe jeeɗiɗi une semaine hara wurere huɓɓaka ka suudu maɓɓe hara kon num hara no woodi ɓe sali o hara ala ɓay hara ala Allah jonnali ɓe ɓurɗo moƴƴude tagore nden kon fof sikkuɗa kon num kono ɓe décora haala ɗum dina kam fiyese ɓurto yarde yeeso no holli aljanna memortani tum wulay netti aljanna sama kala memali aljanna Allah on wulay netti a heɓay jarrabuye e muɗum si wawa gasude ay a heɓay jarrabuye e muɗum o nawi ɓe toon ɗum ɗum waɗi si annabi Ibrahima makka kala waɗe makka ko annabi Ibrahima wona e ñentinede o wi woɗɗintinam min e ɓiɓɓe am ɓe nde min rewata sanamu ay rabbi innahunna adilalna kasiran minan nasi ko wiyete sanamu ko ɗum majjini yimɓe heewɓe ay faman taba'ani kala jokkudalam fa innahu minni ay e ɓiɓɓe am ɓen noon kala jokkudalam koye an o jeeya aman asani fa inna ghafuru rahimun ay kala noon yedduɗoɗam an Allah ko haforo bakkatu ka yurmeteɗo inni gollo joni minen komin sirifaɓe ay komin ɓi sirifaɓe baba amen ko waliyu ay minen komin ɓi ɗum e ɗum la ɗum ala ton ay ɗum ala ton de dina kan ala ɗum si mama soroma ka waliyu an kadi kato a wona waliyu de si tawi ko yo nafe si nafete ko mama soroma rewno ɗon ha woni waliyu an kadi kato rewa ɗon kisa bamma si ko ceerno yo karame ko ustasi an kadi kato anda ko bamma anduno kon ko ɗum nafoyte sabuna mama soroma ɓura nelaɗo Allah baba ma ɓura nelaɗo Allah goral ma ngol fof ɓura nelaɗo Allah nelaɗo Allah ferti ɓiɗɗo makko o wi ɓiɗɗo makko on kala ko fallala e aduna landolan sino mari feere mi waɗante hakkundema Allah subhanahu wa ta'ala wakkiloyo mi wawa yaa e hunde si mama soroma ko wali yo gaɗa jooɗiɗo anda bihi basiran gandal mama soroma fof si nafoytama ay ɗani tagol noon ay an kadi a wakkiloto dina kan ala ɗum ay yawma yafirul maru min akhi wa ummihi abi wa sahibatihi bani li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi ñande dargal mo kala ko hoore muɗum maapi mo kala ko hoore muɗum maapi hay goto wata dandoyde goɗɗo ñande janggo ay illa man ata Allah bi qalbin salimi si a ari hiɗa golluno ko moƴƴi hiɗa hoolino Allah subhanahu wa ta'ala ardi e ɓernde hisude nde alda e konnagu yaagal alda e gañanedi alda e haasidi hiɗa rewi Allah laɓɓinani Allah dewal ngal juuluno ko laaɓi rewi Allah ko horuno ko laaɓi itti sadaka no moƴƴiri hiɗa rewi Allah hiɗa ɗofti nene e baba amali wona Allah subhanahu wa ta'ala yewtide ka sonnaɓe ɓen noon o wi sonnajo piiji ndam si a ɗoftike moodi ma ɗoftagol moodi mum ɗum condition ji ɗuɗɗi no heewi ɗum ko ala kulli fannin a haaleji ɗin fof koye ɗofta moodi ma ay tu vois par ce que no woodi ɗo joni e sonnaɓe go wiyayɓe min ɓay moodi an no fijude min kadi mi fijay la wota on andutu wota on yejjutu Fir'auna
ɓeygu makko ko julɗo wonno tawi ɓeygu makko no suudi gonɗinela muɗum ngal par ce que fewndo firawna kanko si tawni o andino ko a julɗo tun ko jo fempe ayi ko ɗon o lettirano jule ɓe ɓeygu makko hino gonɗini kono hino suuɗi gonɗinal mum ngal ɗon hino ɗofitima ɗon par ce que fiyo ɗum ko so fayi ko moodi makko nde yawno ha firawna andi ɓeygu mum gonɗini woni julɗo o ƴettunomo o fempi koɓe fempatamo ɗon o wi rabbi najjini min qawmi zalimina rabbi jini baytan fil janna wa najji min al qawmi zalimina kaɓe fempatamo ɗon ko ɗon Allah subhanahu wa taala inni wota asuna wota maayo ko tongata ka wonkimaki sortade ɗon tawi malaika ɓen hollimo huɓere nde Allah subhanahu wa taala darandemo ko alijanna nde eyi ka firawna fempatamo ɗon no lettamo ɗon Allah malaika ɓen hino ara ɗon ɓoosamo ina wota fi wota andu tampere mayde hiɓe holludemo ɓeyno wota hulu wota aaru ko tongata ko wonkimaki sortade hino huɓere nden ko alijanna sa maayi ko ɗon wonɗa Allah subhanahu wa taala may naɓude eyi ko ɗum waɗi julɗo fof julɗo ɓe wi mayde nden neɗɗo moƴƴiraka fiwo taw heɓi ko wiyete musendi mayde kon ayi joni noon alhaaliji wonɗi laakara ɗin fof ko mayde ɓuuri ko mayde nden ɓuuri wonde woni ɓuuri jasude tampere fammi kono hay ɗon nelaɗo Muhammadu sallallah alih w sallam hoore muɗum o tampuno fewde wonkikin sortete ha o wi o wi yoɓe ittanmo sadaka fiyo mayde nden newo on ɗolle ko nelaɗo Allah kono nelaɗo ha o wi ne inna lil mawti la rahatan emba muusendi mayde no muusi emba ko wiyete mayde kon hino muusi hay nelaɗo Allah on tigiri wowli ɗum ɗon min e an ko honnun sikkuɗen se maɗɗodiri ko wiyete mayde kon ko honno wiɗen se maɓɓodiri ko wiyete mayde Azrail ayi bon joni noon ɓe wi neɗɗo si tawni hara ko moƴƴanaɗo so maɗɗodiri e malakal mawti ko mayde nde musata ɗon kon haray malaikaɓe jon jurma nden hino ari no ɓatti ɗon hiye mawlama ɓenna hey wota hulu wota mafo wota anu haray ɓe hollimo alijanna ka woni yaade ɗon ɓe tama hey ko tongatama natoyde ɗo ko wonkimakin sortade ay ko waɗi noon wonki jiri ɓen siki maayi ka alijanna ɗi naɓete wonki bandiji ɗin si maayi naɓe ka yiite ay ko ɗum waɗi neɗɗo on siko bandi maayi ko tongata ko surede haray mo lettede ɗon ka kaburu makko ɗon bimbe kikiɗe ha dargal daro ayi hara noon tigi tigi on hino yeeso toon noon sabu no lette ɗen ka kaburu on tawa ko ɗen ɗon ɓuuri wonde ko sama kala on noon ayi ko woni yeeso toon kon ko ɗum ɗon ɓuuri ɗumannade siko julɗo kadi si o maayi wonkikin naɓe ka alijanna haray mo neminade ɗon ha ñande dargal daro hara nemaji wonɗi yeeso toon ɗin kadi ko ɗin ɗon kadi ɓuuri ɗumannade ayi hara nema on ka gabruɗa ɗum ɗon fof ko sama kala noon iva neɗɗon siko moƴƴanaɗo ko tongata ko surede alijanna fof ɓuritante mo haray mo reeni ñande ko ɗum waɗi haray ñande beñade mo toro Allah e dargal daro noon par ce que haray mo neminade ko alijanna ɗon kono ko woni yeeso toon kon ko ɗum o ɓuuri faalade ko yawgol naata ko alijanna toon hande kadi nemino noon tigi tigi on eyi amma siko bandi ɓay haray hiɓe lettete kaburu maɓɓe ɗon bimbe kikiɗe haray ɓen ɗon hino toro ñande beñande Allah wata dargal daro par ce que letteɗe ɓe reeni yeeso toon ɗen ko ɗen ɗon ɓuuri ɗumannade ayi kono siko bandi woni e mayde sali ɗum Allah subhanahu wa ta'ala si malaika ɓe lettoɓe ɓe ngari haray ko fonki no sortade heɓe hollude on tigi yiite ngen kaw natoyta toon hay siko moƴƴanaɗo kadi ɓe holludema alijanna on eyi ko ɗum waɗi ɓeygu firawna ɗo si ɓe fempatamo Allah subhanahu wa ta'ala no holludemo huɓɓere kaw natoyta ɗon ayi bon kono sonnajo ɓe wi hon noon sonnajo si tawini a ɗoftike moodi ma a hoori waɓutu a juuli darɗe ma ɗen jowi waɓutuji ma ɗen joyi e nder ñallal ngal a hoori lewru ma suumaye ndun a ɗoftiki Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wi ko tongatama natugol aljanna ko a mayde est ce que ɗum ɗo no welani hande fi sonnaɓe ɓen wuuruga karle ɗo wona yeru moodi mum fes moodi ma si tawini o hunnanama ɗi fof kono kala ko wima ɗoftoɗa waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ni moodi ma kon ɗon woni alijanna ma kon ɗon woni yiite ma nge yandu tun si moodi ma tikkanima tun yandu Allah tikkanima sonnajo siɗa faala katade yo Allah seytinane kata tun ha moodi ma seytina kata tun ha moodi ma seytina sonnajo sa katiki ha moodi ma seytina yandu ara Allah seytinanima ay siɗa faala kadi yo Allah weltanoma an sonnajo kata tun moodi ma welto ay kono moodi ma sino waddi ɗi 9 e 10 simo faala o ƴawre o jolda 24 sur 24
ko durwa ma noon ko haqqe ma noon noddugol mo conseil mo nani mi faadira ko ni e ni sino laɓa ma sonnajo modi ma hino wadde ko aali ko durwa e hoore ma pilen durwa yetagol modi ma he ko ni mi faala woniri waɗire non kadi acce ɗum ɗo waɗe ɗum ɗo waɗe e hoore nedi si o jaaɓi alhamdulillahi rabbil alamina si o jaɓali wota wi ɓay himo wadde ɗum ɗo an kadi a waɗay aray a loritike ayi sabuna sa hewto ñande dango darangal tawiɗa ƴettuno haqqe modi ma on jonni goɗɗo goo sa moytaki ɗum ɗo kene wona sabu ma natoygol ma aljanna sabu Allah subhanahu wa ta'ala wi son hino jeewa sonnajo on si o maayi natugol makko aljanna hara himo jonnotono haqqeji modi makko ɗi modi makko mo woni yeru modi makko mo nanani modi makko mo ɗoftani modi makko ayi kono fe aljanna on hino woni facile ayi ko wawgol hablugol e wonki min ko welata Allah subhanahu wa ta'ala kanko ɗo woni probléme om ayi kono sonnajo ɗum ɗon ko ɗanitagol no wiigo laami ɓay modan hino wadde ɗum ɗo min kadi mi waɗay wata ɗani hoore modi ma hita woni ko geddo Allah an si a ɗoftiki Allah tun a ɗoftike mo Allah subhanahu wa ta'ala bagorta moƴƴere ma nden ayi ko wona noon fi bamma feewa an si a feewi fi ko bamma ɗum hayta Allah subhanahu wa ta'ala naatoye aljanna fi nena ma feewa an si a feewi ɗum concerne dina kam ko ɗo Allah subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna ikhwa gonɗin ɓe Allah ɓen ko ɓen ɗon woni jule ɓen ayi si bamma feewa nga feewi ñande janngo a yara e gauche o yara droite kono o inni mana rabbi joomi am mana innino min mana wi wajjunubni wa banaya anna abudul asnama rabbi innahunna adalna kasiran minan nasi wo'intinang min e ɓe nguuri ande rewgol sanamu fa innahu mana kala woɗɗitiɗo ɗum fa innahu minni kala jaɓuɗo ɗum haare o jeeyama e an kala mo woɗɗitaki rewgol sanamu jokki weeli feti e yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala an Allah ko hafara ɗon ko a yurmeteɗo rabbana joomi amen innino min askantu mi hoɗinoyiɓe min zuriyati ɓe nguuri anden bi waadin e ayde hayra zi zar'in inda baytikal harami min aɓi ɓiɓɓamɓe mi accoyiɓe e ayde nde andama nde mara hay fus ka suuduma hormortede ko ɗon makkatel mukarrama rabbana joomi amen fiyo num liyo qiyema solata fiyo ɓe ñiiɓu e julde fiyo ɓe juuli woni ittoɓe jakka faji al waɗu afu idata ɓerɗe minannasi immorde ɓen immorde yeɓen tahawa ilayhin ɗe no yiilo e maɓɓe mana mi naɓiɓe kono eɗen andi hari hakkude makka e saami on andi hari julayagal waɗa ɗon ɓuray siyankoɓen ɗon andi ko ɗen ɓe waɗa ɗon julayagal eɗen andi hay nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko e nder ngal julayagal hakkude makka e saami ko ɗon Khadija ay nene meɗen Khadija andi bon ko sonnajo marnoɗo jawdi ko ɗon woni sabu ha nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ƴettimo ɗen andi histoire mum on ayi bon ɓen seteɓe wonoynoɓe ɗon ko ɓen annabi Ibrahima torino yo Allah subhanahu wa ta'ala yiili ɓerɗe mum ɗen an kaasi ɓe tawi ɗon ɓe guura makko nden ɓe okkora ɓe ñamete ayi ko noon le woniri ɓay o naɓiɓe ɗon ka makka ɗon safa e marwa ka hakkude pelle ɗon ko ɗon nene meɗen Azara ko ɗon o wallinno Ismaila yahi ha bobo on wulli tawi ko fi ɗonka himo dogude noon ɗaɓɓugol ndiyam bobo on ko nder ko wollata ɗon kon dampiti ɗon ha ndiyam zamzam ɗan yalti bon sete ɓen noon si ɓe ari ɓe yi ɗon ndiyam ɗam ɓe ara ɗon yargol ta ɓe jogui ñameteje yo commerçant ɓe okkora ɓe ñamete ɓe ñama ayi ko ɗum o wi ko ɗum annabi Ibrahima torno ni afu ida waɗu ɓerɗe tahawi ɓerɗe jeeɓen tahawi yiilo ilahi e warsugo alsikaɓe min samarati dinɗe leɗɗe la allahu noga sa kamɓe yaskuruna ɓe yetta e Allah subhanahu wa ta'ala kanko Ibrahima o wi honum o wi rabbana joomi an innaka noon ta'lamu hiɗa andi ma tuhfi ay wa ma nu'linu Allah hiɗa andi kon komi suuɗi ka wonki an hiɗa andi kadi komi feññini wa ma yakhfa ala llahi min shay'in Allah subhanahu wa ta'ala an hay hunde suuɗakima komi waɗiri kon hiɗa andi so tawni ko sabu Allah mi waɗiri hay hunde suuɗakima ay fil ardi wala fis samai hay hunde suuɗata ko Allah ka asma'u wona ka leydi kadi hay hunde suuɗata ko subhanahu o wi alhamdulillah mi yetti Allah wahabali okkuɗolan Allah kiburi e dow mawgo waɗan Ismaila ɗen andi
annabi ibrahima yahi ha hari du'i makko ɗin towi ko ɗum wiyete fade yahi ha hari o taƴike si Allah subhanahu wa ta'ala okkimo oɗo ɓiɗɗo makko ismaila ay o inni hon wa ishaga e annabi ishaga o inni inna rabbi no joymi Allah sami'u du'a Allah subhanahu wa ta'ala ko a jaɓowo du'a ay ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ni julɗo kañum wona yo taƴo ay julɗo taƴotako Allah subhanahu wa ta'ala en taƴotako yurmede makko nde sina on yaltoro e ɗoftare Allah subhanahu wa ta'ala ko wonnanma julɗo on toro tum wata haaɓa julɗo wona yo ya toro ha o haaɓa inchallahu ñande go jaboto du'a on jaboto ay Allah subhanahu wa ta'ala du'a julɗo yanata e leydi Allah jaɓay fes ay ko torotoɗo on tun hawji kono du'a ji ɗi no jaboto fes wa is qala ibrahim andutu kanko annabi ibrahim da wi'anno li abihi ba makko azara ay o wi a attakhizu asnaman alihatan inni araka gamaka fi dalalin mubini o wi a baba o wi e a jogitoto sanamu reweteɗum an ko sanamu rewata acca Allah goto o wi mi yima an e yimɓe ma ɓen on woni e majjere feeñude par ce que o sanamu ko ɗon e nde reway ɗum nanata addanta on nafoore duñanta o lorra ay andi on woni e majjere feeñude ay awa tawni bete ko on mo rewata tawni a sokoliɗo hunde wi adane an ɗum ɗo waddanoyte waddana ɗum ɗon tigi waɗante en ɗon nafoore kono o sanam ko lesu ɗon addi ɗon joƴƴin ɗon ɗo ɗum nafata on ay hunde Allah subhanahu wa ta'ala wiya kazalika ko wonani nuri ibrahima min holliri annabi ibrahima malakatu samawati lamateri asamaji ɗin wal arti e leydi ndin waliyakuna fi yo laato muqinina jeyaɗo e fellutuɓe eyi mais julɗo fof julɗo a hana sikkitade Allah fiyakuji Allah ɗin Allah subhanahu wa ta'ala o wi wo siɗa faala andude makko ɗa faala andude Allah ndaaru alhaaliji makko ɗin ndaarino tagirma noon an neɗɗon kombo adma adna ɗo kombo wodirnama fewda alano kombo waɗanma noppi kombo waɗanma gite ko hombo wonma e sellinde kombo wonma e nawninde ko hombo warata kombo woni e saƴinde ndiyam ko hombo tagi asama ko hombo tagi leydi ɗum ɗo fof no wawma hollinde Allah subhanahu wa ta'ala siɗa faala andudema kanko Allah ndaaru alhaaliji makko ɗi ndaaru ko tagi kon leysa ka misili sawin siga Allah ala la sakka Allah hina woodi taguɗo ɗiɗo on hina toon jemma e ñalarma kombo woni tagude jemma e ñalarma kombo woni saƴinde ndiyam ko Allah on hina toon ko on woni reweteɗo koɗo handide dewal ngal koɗo woni ko hana rewede ayi daaru falamma janna alayhi layla tuma nde yawno ha jemma o niɓɓiti kanko annabi ibrahima woni ha jemmini ra'a kawkaban o yii duule o wi hoode ɗen koode ɗen gala wi haza rabbi o wi ɗe koode ɗe ko ɗe woni Allah ko ɗe woni komi rewata ayi falamma afala tuma nde koode ɗen mutuno ay gala o wi la uhibbul afilina o wi Allah on mutata Allah wona mutowo falamma ra'a alqamara bazihan tuma nde yuno kadi lewru ndu o yi ndu jalbi ay gala wi haza rabbi o wi ko nduɗo woni Allah ay falamma afalande do mutuno gala wi la illam yahdiyani rabbi ay la akunana min alqawmi dalin o wi Allah si a fewnali lam mi jeete yimɓe majjuɓe o andi ɗo leɗɗe ko ɓe feraɓe lesi darne ɗo ko o andi ɗum ɗo wona ɗum woni Allah par ce que ɗum nanata wowlata watta e hunde o andi ɗum ɗo wona ɗum woni Allah o yi lewru ndun o wi ko ɗum woni Allah o yi nangue ngo wona kono ɓayɗum no fof muti o wi Allah wona Allah mutata o tori Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnumo ay falamma ra'a samsat basikan tuma nde yuno kadi nangue nge jalbini no henti gala wi haza rabbi akbar ngeɗo nangue ko ngeɗo ɓuuri mawnude ko ngeɗo woni komi rewata fala amma a falat tuma nde nge mutuno gala wiya qawmi kono yimɓe inni bara'un ay inni bari'un ay
mimma tusrikuna mi woɗɗitike e konkon ɗen sirkandi Allah subhanahu wa ta'ala innina min wajjahatu mi fewtini weji he yeesango lillazi on fatara samawati taguɗo asama on wal ardi e leydi ndin hanifan komi newiɗo wama ana mi wonali musrikina komi sirkanoɓe Allah subhanahu wa ta'ala eɗen andi no waddi woɓɓe go rewa ɓe yiite ka no waddi woɓɓe go kamɓe ko yiite ngam ɓe rewata ka no waddi wonɓe rewde nangue no waddi rewaɓe lewru ndun ni ɗin jamanuji fof feƴƴi kanko annabi ibrahima o wi mi woɗɗitike ɗum ɗo fof mi fewtini yeeso angon o tagguɗo ɗiɗo mi wonala komi sirkanɗo Allah wa haza qawmahu wenjimo yimɓe makko ɓen ɗum dérange yimɓe makko ɓen qala kanko annabi ibrahima wi atu haajuni on wenjaylan on yeddaylan fillahi fi Allah wagadi hadani kanko Allah subhanahu wa ta'ala o fewnilam wala akhafu min mi hulata ma tusrikuna bihi konko sirkanton Allah subhanahu wa ta'ala ay illa an yasa Allahu rabbi sayya sina konko Allah subhanahu wa ta'ala mo yanila ko kambantollam fi mi wi ko Allah tun rewete ɗum min mi hulata ɗum hay hunde wasi rabbi kulla sayyan ay Allah subhanahu wa ta'ala yajanimo kala hunde ilman gandal afala tazakkaruna ene onon on miirata ko on hulata Allah subhanahu wa ta'ala on miijirta ko andon peleti Allah ene woodi ndi leydi taguɗo nden no toon nande rewetendi o asama taguɗo ɗum no toon ɗum wona rewete ɗum nangue e yiite ɗum wona rewete ɗum taguɗo ɗiɗi o no toon ko on ɗon woni ko rewete nam Jama TV neɓatara e lere mon on yoni joni ɗon wawi wadde déjà to numéro téléphone ɗon wawi wadde 78 116 82 38 en heddoriɗo 7 minutes sen heeɓi auditeur ko ɗiɗo walla tato wawi en fermude émission men on inchallah rabbi ɗon wawi wadde 78 116 82 38 na toon ka Jama TV ay wayni onon on miijirotako taguɗo on ko on handa rewede wa kayfa akhafu ma asraktum wala takafuna annakum asraktum billahi ko honno mi hulirta on onon on hulari ɗon sirkandi Allah ɗon yeddude Allah subhanahu wa ta'ala ay ma lam yunazzil bihi alaykum sultana on mara dalil wondema o sanamu ɗum ko rewete ɗum nangue ko rewete ɗum ɗum ɗo e ɗum ɗo ko rewete ɗum kala tun woni ko rewete on mara dalil hay fus ay fa ayyul fariqayni haqqu bil amni min e onon ko hombo e meɗen ɓuri marde confiance min wiwɗo ko Allah tun woni ko rewete Allah goto ko on tun woni ko rewete e onon wiwɓe ko nangue e sanamu ko ɗum enen ɗe ko hombo ɓuri marde confiance in kuntum si o laatike ta'lamuna hiɗon andi kono ɓayi on anda ay Allah subhanahu wa ta'ala wi honno o inni allazina ɓen amanu gonɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika humul amni gonɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓen ɓe jilinirale gonɗinal ngal tooñe honum woni tooñe rewgol Allah e goɗɗum mais o tawi Allah e sa rewa Allah rew Allah tun sa rewa goɗɗugo ko na Allah awa rew ɗum ɗon ɗum tartoɗa ara hara wiyali Allah e ay ɓen gonɗi ɓe hawtidirale gonɗinal maɓɓe ngal tooña walayka hul amunu ko ɓeɗo woni jogiiɓe confiance ɓe wa humno kamɓe muhtaduna ko ɓeɗo woni fewɓe ɓen nam 78 116 82 38 naton ka Jama TV ay Allah subhanahu wa ta'ala wi honno wa tilka hujjatuna ko ɗiɗo woni dalilaji amen ataynaha Ibrahima ɗe men okki annabi Ibrahima ala qawmi e hoore e makko ɓen ko ɗum waɗi neɗɗo si a janga a wawata haɓudude yimɓe heferaɓe yedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓe par ce que kala ko wolata ko fokke adda dalil ay hara dalil on wona innugol tum mo welude assalamu aleykum allo allo
ok salaamaaleykum. aleykum salam wa rahmatullah. allo. allo naam aleykum salam nala toon kono homɓe ɗon nodda on to. allo. assalamu aleykum. allo. aɗa mari probléme aleykum salam. allo ok siki toon ɗo mari probléme retour minen nani ɗon kono ala men e nanude eyi mana hara dalil on wona innugol tuga minen ko ɗum ɗo men tawri mawɓe amen hino waɗa ay na ɗum woni dalil ko ɗum ɗo men andi nelaɗo hino waɗa hara heeɓi dalil wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila llahi wa rasuli dalil kaka alqur'ana e ka sunna ƴettete wona ɗum ko ɗum ɗo men tawri mawɓe amen dey wonande hefera ɓe mbirno noon annabi ibrahima wala no ɓe jaborno noon nelaɗo ay minen min tawno baba amen no raɗi sanamuji minen kadi ko ɗi min rewata ayi wona noon assalamu aleykum. assalamu aleykum. aleykum salam. kaka on jarama koy. on jarama nala toon. yantum alhamdulillah. ko noon homɓe ɗon nodda on to. nam donc bi nam ok nam mana si a yewtiday mana kala ko wiyete diina ko adda dalil oma heɓa dalil muɗum ay oni wa tilka ɗum ɗo hujjatuna woni dalil amen atayna ha ibrahima momin okki annabi ibrahima ala qawmihi o rehimɓe makko ɓen ay narfawu meɗen ɓanta darajatin darja manna sa o mumen yiɗi ɓantudol inna rabbi ne joomi an hakimun ko anduɗo alimum ko ñeeñuɗo e gandal makko e fam makko alimum ko anduɗo pijini fof kanko allah subhanahu wa ta'ala eyi ɗum waɗi neɗɗon ko ɗum waɗi si allah subahana taala neɗɗon ala kulli haalin nga rewruɗa wonga ruɗa ko ma janga. assalamu aleykum. ande téléphone on bon mo nawni seeɗa nem hay ko ɗum allah subahana taala inni ko bil adillati ko andugol dina kam wondude e dalil kala ko wiyata tawraɗa ande dalil mum ɗum wona ko piyagol tum wowla. assalamu aleykum. aleykum salam min ara ko Mody Ousmane jooɗi ɓe ɗo e parcelle wone jeemude. Mody Ousmane depuis parcelle. ay émission mo meɗen jentimo mo weeli mo foti kadi. Mody Ousmane mbondi depuis parcelle on weltanama. ara émission mo no artirde men kadi e laawol gongol go. Mody on jaranama yo Allah subhanahu wa taala okkom baraji heɗagol émission o. amin onon kadi Allah okkom baraji waɗagol ngol. amin 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 ara e parcelle en fof salminama par Mody Ousmane depuis parcelle. aray ko landal woni kam e lando ɗon. nam andano ndar wonɓe darde fof kadi. nam ɓen ɗon tigi hino walade anni ke duwa walla falakina asa kursin. haray ko obligatoire ko si a jangi ko ma utta ka juuɗe ma fitta e ɓanndu ma ndun walla so si a anni ke tunga jangi a walke kadi haray gollay. bon nelaɗo makki noon de makki so tawi woni a jangi a tal ɓurto falaki e naasi no waddiri noon de kala ko tawi a wawa hewtude e ɓanndu ma noon sa wutti ko ya mawlito. nam eyyi kono woni ko addi so on ardi. haray en faami ɗon kadi morde si yaltugol ngol kadi so yaltake nde suuduma awdu kalimillahi tamati kulli cheytani wama min kulli ayin laama ɗon kañum kadi aray ko il faut ɓanndu fof heeɓa. non ɗon omi yalduɗo ɗon si tawi woni yiɗa ɗon sa janggi tun duwa o a yalti aray lanneji ala mawlitagol ɗon ɓanndu ma ndu. nam andi no woodi aray manam wawɓe janngungo kono aray ɓe annda ko honno gollitirte fi ɗumannugol ngo aray ko ɗum woni e landa fi wano honnum wano ɗin duwawuji ɗon fof andi no woodi aray annduɓe mais fiinoɓe gollitira woni ɓe andata. mais neɗɗon noon si janggi par ce que déjà taw si tawi woni a andi duwa on harayɗa duwa andude ko nun duwa on gollata. nam andi hunde kala e place muɗum.
nam mana si tawni siɗa natude mana siɗa yaltude bimbi no waɗi duwa mo ɗon duwa janngude si o yalta simo natude kadi waka zalika nam par ce que andi ɓeni si falaɗo nam si falaɗo kadi domugol wano gandal ni nam haray duwawuji ɗi o wallitorta ɗin ko wano hon ɗi won du'a wona domugol gandal du'a no toon wallitorteɗo o rabbi zidni ilman nafiyan nam on himo wallitore ara si on tigi juulimo hay anniyade o waɗa duwa fi mum hay si tawi hewjola hay tawni a waɗi tum moƴƴere hay si tawni moƴƴere o ko waɗɗa eɗa wawi anniyade eɗa wawi torade e waɗa rabbi zidni ilman nafiyan o waɗa toromo yo Allah weddana gandal mo wallitore sa juuli kadi mo waɗe aray on jarama o weltanama kadi on jarama ko noon ndi neɗɗo fof neɗɗo kala hunde andi ko wiɗete on ko dalilu kala du'a pisji ɗin fof kala alhaali neɗɗo on fof kon kala no woodi place muɗum kono neɗɗo on kala ko waɗata harayɗa haani handude ɗum ɗo ko fi honnum comme neɗɗo on si a yalta ka suudu ma bimbi no woodi du'a ɗama waɗa janggata si a hewtiti kadi no woodi du'a salmingol ɗum noon kadi ko ɓeyni suudu ma ndun si a hewti hay tawni hara ko an tun woni hara goto ala e nder mere so a naatay ko ya salmin ay par ce que haray malayka ɓenno toon ko ya salmin assalamu aleykum allo allo assalamu aleykum aleykum nam onni wa inna min si'atihi no jeeya e fedde li ibrahima kanko annabi ibrahima is jaa rabbahu ay tumando wi'annoma joom makko ay bana bi qalbin salimin tumande arno e joom makko bi qalbin salimin e ɓernde hisude ay honnum is qala li abihi tumande kanko annabi ibrahima wi'anno be makko wa qawmi yimɓe makko ɓen ma ta'buduna ay retom a ifkan aliha ay ko penale nde fefindi ɗon min duni lay ko wona Allah fama zanankum bi rabbil alamin ko onon sikku Allah subhanahu wa ta'ala on sikkiti Allah subhanahu wa ta'ala si tawoni hiɗon rewa ko wona Allah subhanahu wa ta'ala penale ɗe fefindi ɗon fa nazaru nazratan fi nujumi ay fa qala inni saqimun tay hiɓe mari événement hiɓe mari feeto comme ko eten feeto ko wona julde donkin walla julde suumaye walla 24 walla 31 décembre tawi hiɓe mari feeto e joni noon si ɓe yahi feeto ko ɓe yahi ɓe waɗa feeto ɓe ara tawi ɓe joƴƴini ñameteji yeeso sanamuji maɓɓe ɗin on sumati ko so ɓe yi feeto ɓe ara ɓe ƴetta ɗin ñameteji ɓe wuja e majji ɓeyna kanji kadi ɗi waɗi feeto on tawi ɓe fokkiti ka waɗugol feeto annabi ibrahima ni awni min miɗo nawni mi ala yaade ka feeto tawa monani kiɗi ɓe yehi ka feeto ton tun o ara o ƴetti teynirde nden o ara o soppi ɗi fof majji o takkiti ɗi fof majji ha heddi jandu ndun o ƴetti teynirde nden o faali e jandu ndu ay faqala inni saqimum fatawalla alani mudbirina fa raha ilayhin darbatan o ara o takkiti ɗi fof faqala ala taakuluna ma lakum la tantiguna o ara o tawi ɗi ɓannana ñameteji oyni ene onon on wowlata ko nun heeɓi on ñamata o takki ɗi fof majji ay fa aqbalu ilayhim yarifuna ay ɓe artoye hiɓe welto qala ɓe wiya ta'buduna ma tanfuna ay wallahu khalaqakum wa ma ta'lamuna o inni ɓay noon ɓe ari ɓe yi ɗum ɗo ɓe andi kanko annabi ibrahima waɗi ɗum ɗo qalu bunu lahu bunyana ɓe wi mahane ibrahima suudu mana ko weedi tata kon waɗugol miiru darnamo fof makko ha huɓita comme wona no suudu fulawa darnirten noon hara ko rong hara dambugal ala ɓe ukki toon leɗɗe ha heewi wiyen tun fuuru ay ɓe ukki toon yiite ha huɓɓi ha nga huɓɓi e qissaji goɓe ɓe wi wo yontere yiite ngen ngene huɓɓede eɓe tende leɗɗe adda ko ɓe huɓɓira yiite nge ɗum huɓɓa woni pitilol ɓe ƴetti annabi ibrahima ɓe feri ka yiite toon Allah subhanahu wa ta'ala inni kunu wa bardan wa salaman ala ibrahima yiite ngen watta sunno annabi ibrahima ko on say noon ɗo ɓe tawi ngengu ngu hatti ko on say Allah subhanahu wa ta'ala yamirimo yo o feru ay immo yaha ande ko ɗum ɓeni neɗɗo
gaño ala kulli haali neɗɗo ma si andi ko gaño ma ko ya dogo mo neɗɗo ko gaño ko dogete ɗum ayi gaño ko dogete ɗum ay fa alquhu fil jahimi ɓe bugima ka yiite fa aradu bihi kaydan fa ja'alnahumul asfalina ɓe fewjani annabi ibrahima fewjoje min waɗi fewjoje maɓɓe ɗe meere perdi ayi ko ɗum waɗi neɗɗo siɗa hoolori allah wona yawulo ay hunde mo suusi allah manam mo huuli allah subhanahu wa taala hay hunde ala ko hulata ko wona allah mo suusi noon kadi allah hay ñukkum o hulay hay ñukkum o hulay ay ko ɗum waɗi ko allah subhanahu wa taala ɗum woni ko hulete sa huuli allah ko allah tun yoni ko huule ko heddi kon fof ko sama kala ay wa qala innina zahabtu ila rabbi mi yahi ka jomumen so yahdini allah subhanahu wa taala fewnaylam rabbi jomumen habuli okkam mina salihina jaaɓe moƴƴuɓe fa basharnahu min weltinirimo ay bi khulamin paykun halimun muññikun ay falamma balaha tumande hewtuno mahaw e makko ashaya helli feede qala mi ya bunaja ko ɓiɗɗo an innina min ara mi yi'i ay filmanami ka ɗoygol am annina min asbahu kam miɗo hirse ay andi ɗiɗo fof ko jarabuyeji ɗi annabi ibrahima zarriba gogo o heeɓe e sareta sare nden fop ko heferaɓe julɗo o ko kanko tun ay yaaɗon ha ɓe bugoma ka yiite fi yew yeddi allah subhanahu wa ta'ala bon yeyi ɗon ha o yeyi ha du'i makko towi so heeɓi ɓiɗɗo on ɓiɗɗo yeyi ha woni suka hellifaɗo allah subhanahu wa ta'ala hoyɗi inni yo hirso ɓiɗɗo on o wi ko yo hirso ɓiɗɗo makko on ayi o jaɓi o yeyti ɓiɗɗo makko on wi ɓiɗɗo an hey allah an on hollilam miɗo hirse ayi inni ara fil manami anni asbahuka ey kam ɓiɗɗo an ismaila allah hollilam mi yomi hirse fanzur maza tara ko no yiwɗa ɗum qala ya abati ifal ma tu umaru ɓiɗɗo makko wi honno o wi baba waɗu ko allah jamirma kon ayi ay ndi ɗum ɗo kadi holli ɓiɗɗo allah subhanahu wa taala inni nene mba bamma kala ko ɓe yamirma so te woni wona yeddugol allah subhanahu wa taala ko ya ɗofto nene e baba ko ɗoftete ɗum en tant que ɓe yamiralma yeddugol allah subhanahu wa taala ndaare oɗo ɓiɗɗo baba makko inni mi yi allah on wi yomi hirse hande ko ɓiɓɓe jelo bamum e nene mum woni yamirde mum ɗo yo waɗu ko moƴƴi ɓiɓɓe waɗata ni e ni tati ay o yiɓay tun ko allah yamirma harayɗa wawi lan hirsude waɗi ko allah jomima yamirma kon ay inchallahu min asabirina ɓay tun ko allah yamirma a tawi miɗo muññi falamma aslama tumande ɓiɗɗo makko on jebbilino wa tallahu lil jabini annabi ibrahima wallini ɓiɗɗo makko on hirsugamo wa nadaynahu ay min noddi mi wi ya ibrahima kon ya annabi ibrahima gadi sadaqata ru'ya a gongini koygol mangol inna ko wonani ka zalika min yoɓirtanajil muhsinina joddi moƴƴimɓe golle ɓe ay inna haza lahuwal bala'ul mubinu ɗum ɗo ko jarrabuye mawɗo ya wonu ha helli feɗa ya wonu ha towa e duuɓi heɓa ɓiɗɗo allah subhanahu wa taala na ya hirsumo jaɓa ɗum kadi ay wa fadaynahu bi zibhin azimin min sottirimo kanko annabi israila ngaari mawnundi ay ɗon andi Qaabila e Haabila ko ɓe ɗo ɗiɗo woni jiyaɓe adiɓe warindirde ka hoore leydi ɗo ay fi hono ɓe warindiranno e goɗɗo e maɓɓe waɗi sadaka allah subhanahu wa taala jaɓi sadaka on o ya waɗi sadaka allah subhanahu wa taala jaɓali sadaka o ay on say noon o jaɓanaga sadaka on Haabila o monani Haabila ay o wi o waraymo Qaabila wi min sa fonti jungo ma ngon fi ya wara mi wonale miɗo fonta jungo an gon e ma fiije mi ware ay mi accay warala jiiteɗa yimɓe perduɓe saabu mo tawi ko pasi wari wonki haraya perdi ay bon ndi mana no jiyano sadaka mo jaɓana ɗo ndi ngaari baalil o ittuno sadaka o jaɓanani tawi ndi ngaari baalil no ka alijanna ko ndi ngaari baalil ɓay annabi ibrahima wallini ɓiɗɗo mum on hirsugol ko ndin ittiyano ka alijanna adda ay ndi remplace annabi ismaila ay allah subhanahu wa ta'ala ka zalika wa nazil muhsinana min joɓirta jodde golle e moƴƴi kan ko ɗum waɗi julde donkin
balɗe tati wagutumo juuluɗen woye mbiya allahu akbar allahu akbar ay allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila ay ɗum ɗo fof ko histoire annabi ibrahima ko ñentinte sabu honnum ndi ngaari baalil hari duuɓi heewɗi hindi ka alijanna hindi fijaton ɗum andi ngaari baalil no fijiri tan hindi fijaton ay ko maƴini ndi wo ko seydina jibril ala wi ndi cif ndi wayno hindi fiide ka alijanna ndi tawi ndi hirsanoma ndi wi allahu akbar annabi ibrahima o townuno laɓiki o wayrno ko ɓiɗɗo makko on o woni hirsude ay mo munni o ɓanti o tawi ko ngaari baalil o hirsi o wi allahu akbar annabi ismaila wayrno ko kañum guite mon haɓɓano wallina heno hirsede laɓiki ñiɓama ka dande makko seydina jibril sortimo o yahi o daroyi to ay o yi ko ngaali baali hirsa o wi allahu akbar ay ko ɗi kabbiraji tati woni ko habbirte ka julde donkin ay ɓaawa julde donkin on kadi ɗi habbirte e nder balɗe tati ayi bimɓe jolde bimɓe mbiɗe jori ɗum fof sen juuli waggutu kala nder balɗe tati en habbire allahu akbar walillahi alhamdu allahu akbar kabira walhamdulillah kasira wa subhanallahi bukratan wa asila ay annabi ibrahima istara makko on hino juuti ko annduɗa hoore makko neɓuɗen sifade ɗen wawata timminde tawde noon fi honnum ko ɓay o jaaɓi allah subhanahu wa ta'ala ay joni noon enen kadi so tawi woni hiɗen faala yo allah subahana wa taala jaɓa golleji meɗen ko ma daren ɓeɗo moƴƴiɓe feƴƴiɓe ko honto ɓe rewno ha allah subahana wa taala yiɗiɓe jaɓani ɓe golleji maɓɓe ɗin ala kulli haali enen kadi sen jaɓante ko ma rewen ɗon ko ma rewen batteji maɓɓe ena ɗum haara en ɗaynayi hoore meɗen woni allah subahana wa taala inni wa kazalika wonani nasdil muhsinina min jiɓirta joddi golluɓe ko moƴƴiɓen innahu no kanko allah min ibadina e jaa e makko ɓen almuminuna koɓe gonɗinɓe mo kanko allah subhanahu wa ta'ala ɗum noon haara leere men on e yoni ɗen wawi haɗude ɗo hande inchallahu rabbi ara modi ila ousmane depuis parcelle e kala falanoɓe noddude ka jama tv tawi ɓe ronko feere heddugol ene jama on faala nodde mais téléphone on résetude no inchallahu rabbi haray en yafodiray ha e lawol goo inchallahu rabbi meɗen andi hiɗon suivde émission on hiɗon darude ɗen tori allah subhanahu wa taala yo allah subahana taala okko on baraji heɗo gongol minen kadi allah hokka men baraji janggo gongol tawde noon kadi ko taalibaji moɗon wonɗo e janggude gandal ngal ɗuuɗa komin taaliba woni janggude men ekkitoto woni gandal ngal ara miɗen tori yaafuye kala ko palje tawi woni waɗi ga haray en andi wona ɗuɗuɗo gandal woni e yewtude kala sababu hara ko immorde allah subhanahu wa ta'ala ɗen tori allah subhanahu wa ta'ala allah firta en arsika ɓana en kata yo allah dandu en allah wawata yo allah dandu en kata e kasara yo allah dandu en saabu gaño danda en boni e buleta allah yurminiri en saabu yanjangol en arsike yo allah fewnu en fewnana en ɓengureji meɗen kala sattiraɓe fi dewle ɗen yo allah subhanahu wa ta'ala newnanɓe ɓe rese faalaɓe resoɓe kada nonanaɓe ɓe resa faalaɓe kaydiji sattiraɓe fof dal yo allah subhanahu wa ta'ala hoynu yo allah subhanahu wa ta'ala hoynan en alhaaliji men ɗi yo allah hoynan en alhaaliji men wati rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا آتنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا جئت سهلا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم